Welcome to the Leading Site News. Kardom Nilimen kolom singteron prangsi da Leading Site News nanggelang don don courting yer phanda kardom pipa jarilo noneli kedola dak chukela Harvard terem crow made rechomili la sorong long sido kopi posin ni non dak kedoma pon te non hajong punili dung kangni bang ban thethini ke chingki chan poni phansi niletum da Leading Site News abitung penang humri ponlo dakewang nang ko kathelam bang la phanlo la punili tum kedo ko ching holani bang non hajong Tamil Nadu long pensi alang master degree nang unlo master degree ki undon seta simple jong pen lik un pon gali lasia alang anang deng ki charli don pensi la panang deng ang deng ang hoi amana peng ke chelong la suputhak sika to kabe karbeng long ra phan jesemela bang so news channel nang lang phan ke pachini pon kang tung gelalo nilip taisi ahavar ke pa phipi kadim seta ke ongdung atum non loke charli hin chihung si asar pi sabra tum pen loke charli phan ke pethe ke peri je phan la pen ke charli dunja bang seta la sona ningi che pang pena jok loke charli ang deng tuwing la pen thexer atum to tanglo la bang so isining karong asinon jasemet la bang so birta phan si kadong ave phan ke pachini phan si bang la sinon ni lalang pen chingki san pon po la sinon a prangsi nang le phan da Leading Site News pen kardom pipa jeri lo la sinon a prangsi nang li methang mamar le la bang so channel ke lang tum phan methang amen la pen konara rong si ke doma la pen methang self introduction chipi pon aprang sinali tum hasa akiru pipar piglo nili tum hem ne khumri pot nili men ke rupsika krupi nili dagri chumili terem kru arong sido nili kachari ke la schooling with kenili Assumption High School chu khela long mesi chari ponlo dak pensi matric ang ding che paun ponlo tamu penang le pulo ladak loke charli dun ke cheng ke Assumption English High School long pulo se ko ana ningkan se ke charli dun ma la pen hala bang so hot ke charli dun cheng hot a class teacher aphan non pude ning dolang mal bang so pachini ponima nili Assumption gidun ke 2005 anin kana lom pen po stameni li 2017 anin kan si matric un ponlo pudamlo pute ne favorite teacher ke Madam Bina alang li ne nursery hood ABC ne thana teacher lo an parke la noni class 10 hood ke ni teacher banga khe teacher do sir Jewel Horopu alang li phasame churo ping tung pimpon ma putalang likai ke samili tum bhanang motivate dut la penang rap dun pen la Assumption long prohibam hot pudamodang te ladake isi Christian Institute pinak di Don Bosco Father Satum pensi kelang pon school pinak asik ong long la pen kenam tangar ni penana por social media long chithang do je Christian school long plotang te kapre ka dhorama phan ka convert pon la poson penang anak tu makki bok pon do asin na ladak la Don Bosco pudamonang Assumption English High School long prohidun bomor hala so hot ladak school ke thana tum punon gayang te Father Satum pen sister Satum pen punon kopini lason aron nang chikira du nang ji aron la puson pu he ki than pon adoma la puson kari du long doma la puson aron alam ke la tum than pon pe basically alang tum church matela Catholic church tum student of han catechism class than la an chot la an par ke nili tum han same moral pu subject do la pensini tum han ka doga bi bhan sami ki than bang pache homan alang ni tum la puson ni tum along aron ang du nang ji la pen la son kupini nang chikon word du nang ji pula hai ke ni tum han than pon pe stam me kai ke sami ko son ji ni tum team work ke do juma la pen thek the dera por sami ka cherap siroi ma la puson alam se kai ke ta me sister tum na pen father tum sami nang than pon tang te ladak prohidun bomun hot ke komat a teacher sa phan mate komat a principal phan se jasame ning kang sam nai lo la jasamet ke la pudam nang Assumption English High School prohibam hot ke pudam bute headmistress sister Lily alang vansini li churoda mingtung la ni lum class 10 hut alang li English ni tum phanang than pon lo la penenge than mi piga join ni si ni li same mi sen pen la bang so a subject long letter sami long dun pulutang te nang lidak school pen symmetric bang ke tok dun lo pulutang te ko ana ni kopian kan symmetric exam ke tok dun ma la pen ko ana percentage ko ana pudam nang ko pipia subject nang letters ke long pen si la SSLC reserve bang ke chepalong dun nili matric ke to ke 2017 anin kan la pen nili percentage ke 62 la pen letters ta me English anvet pulang dan nang lipulo ladak 2017 ingkan si HSLC unpon lo la pen English subject letter marks long pon lo la si
SSLC result long that pen ma un that pen a phi ke nang le higher secondary school upon ke kona sike purhidam hala bang so adim question ko pia subject sike endun ma la pen kodak sike purhidun ma ni la bang so puthak than ponji ma Only Ladakh metric pass date pen di Pusi Charlie dunlo 6 mile along Don Bosco Junior College butapu non ke Don Bosco College lo Ladakh si Charlie dunlo la pen nili arts stream pen si Charlie dun la pen Ladakh pen 2019 and kansi nili jipa undulo Pudamonang Assumption English High School undat pen aku puthot Don Bosco Junior College long purhidun lo pudang te hola college life adhyak tum kong dung atum lason gi pudo school ki pen college life ki kache prek do de hala kamatha ta matured pon bom la pen ala kamatha angkang la the pon bom kong dung atum gi pudo bang ki school life enjoy mu pu ki putum na do lasila bang so difference nang li pen ji tu la Don Bosco Junior College ka purhi un hot la pen dak Assumption School ka purhi bom hot compare lo putang te ko so stage bang si enjoy nei la pen ning karong pon nei la so puthak thani ke enjoy a stage pulu bute ni schooling life usini li enjoy nailo people ma bute wrong sido ni tum cycle pen tuition dam po ki thek thian same charlie rapet po la pen jp je po same la pujui rapet charlie rapet la pen teacher tum stame thek thek bustame karbilam pen arju pen hala tum tanang thanang pari dun pen li tum charlie long rapel Pudamlo bute junior college long dunu bute wrong pen asap so ing tu chat lo po nili tum hala da teacher tum pen kaching ki pusam an freely of dello la pen jp po sami bihe ko pen chini ne pin a jp po se tong namlo friendship do pusam li tum an ni tum chini pa meka friendship ka lidelo jung jung a chitong pen ni tum friendship gbc la pusi charlie pon lo Pulutang te dak higher secondary ang deng hot nang lika purhidun pen hadak Don Bosco Junior College pen se pun pon lo putang te hadak nang le higher secondary ang deng che pun hot ke kona percentage long dun la pen letters subject la son ke long do ma la so puthak than pon ji ma on la second year hut bangke nili 72% pen long dun lo ampar ke education pen alternative English long letter long dun lo la pen si 2019 kan chep un dun long lo non halang li ke thana teng putang te mi pikhanyang mo HSLC hor bang ke 62% de nona banga ko 72 another 10% jo ke combon je ke bat pon lasini tum chini lo ke purhi ke thek ser nang ye bang kere ser nang ye bang la pen akang tuang deng le dun bom je bang putang te me pon bom thek pon bom la son bang si akar i la pen non ka chiplang da la puson jo lasin nang le phan kar ju kang tung ge la lo nang le 62% long that pen ako 72% an ke chepalong bon la pulutang te nang li la bangso ka porhi ke metric hot ka porhi ko anma la bangso duration ateng se porhi pon chorma madang te la higher secondary hor bang ka anso se pami thu chaji pu ka porhi bang chiting thu chat la bang so puthak thani ma ka porhi bangke asap su bori pon chelo pima metric hut bute lang dam lo bute wrong pina posi la an motivate nang motivate dun bang dolo stami bor is amilan kama tha ja kong delo stami hs dun pu pen ki inning same the dun bom lo jenit stami ka pre ka borhi our side chip un duni bulete borhi apor chipat duning ji bor inang ji la pen kama tha sami par sing nei bo joini se hala da bor ipon lo la second year hut bangke la class 10 metric hut pen asap so chip bor ipon ka porhi bang asap pasek chat la pulogade pulutang te arni siang bong ghonta kon an ke ta porhi pon nang la bang so jasamet higher secondary la pen la metric la so ka porhi bom una hot kya nili ke ka porhi at time bang ke nili at time chi fix ve pima bute ahut pen ke nani jui daming tung juk ta de thek la pen hupen ni kupinia kam che claim la pulason ki tha ki phir ke charli busami la papor chen pon bom la se apor ki long a ling sinili porhi pon lo apor bang e fix ve delo apor le long lo bulute ka porhi phansi bor ipo enke la pusi thek thek busami nilite to mazi char jupon bom po la sinili porhi pon bom Podam nang te hora dak tamno na dulong porhialam le jasame chingki chithan ponang ha dak porhi bom hot komat akhe kalitang te konat a stage along pen amoni pen pen se jir pijir punang le ke chilong don ke prap nai la pen pudam nang best friend ka chilong don ke koso akhe kete konat a tribe pen ala so pudak than nili best friend pudamlo bute Africa pen Zambian a student pen la pen Orissa long a student mesini li best friend chi bidun
international ben Africa ben jong si jir pure pojilong thexer prodang te non dak nilip chukela angkang ki puda manang karbeng long homostiang bong dak pa phina yadim lo seta la so dim sinang le hodak anse ka prohidun long la pan ho Africa de areng ki ik puda manang ha so country amne te men si jir pure po ke chilong don pong de la bang so pu tha ko aning karong do la bang so express pon alam the than pon jima bihe ko pen ta foreigner to bhai theklong lepila theklong gusta mi non son churape durape la pen chikirape ge chitheklong lepila sta me hadak le pen la international visitor tum bang ke america pen siwang phala tum hada chingki dun po la pen father tum some german pen wang po la tum some chingki dun la pen la zambian tum bang ge chingki mi o halang ni tum lifestyle ke ili kar bitum pen son asap chimilai hoi people ma de ki chuani yom la pen ku pini ne li ason sa lang tum da klempon la experience excited ke dulo ke chitong chenge ni samme o arna ma hir jumelo la pusona muni tum benga chitong la pen lang ni tum samme ni phan nang ching hon pon o lasinon nangli phan karju kang tonga bangke tak har pela Samson English High School ka purhi pen Don Bosco Junior College pen la pen dak ako golakha long seta ko Don Bosco Institute na sida nangli kong dong ka journey long ka purhi long bangke Don Bosco Institute pen sika purhi pon long lo polotang te la soang bong pen an nangli phan la jasamet school long father satum bonon sister satum bonon ma principal atum bonon nangli ka purhi a percentage mi pon bom ajok hala tum akang hon kelong la pen atum akerap kelong ko pipido la pen nangli phan ko an kang hon pon so puthak than pon jim onili la father sister tum pu damlo putela nili degree ka purhiang ahut ke father sister tum stame nangching hon pon ulo la college fee punon hostel fee punon samme la dak do a percentage ke onga student tumke ahut penini tum fee sita pinang ni la sodni li samme ahut adak pen kini li pidun joklor lo sitame alang ni tum kaprega student han ki pidu la jangre tum phan mane dorde det phuphedet a student tum masalang ni tum la bangso scholarship ke thik pon lo sita mela a marks kong dun muchot atum ba sami thik pon pomasi lita hud adak pen fees sami pidun joklor lo ke la pen scholarship sami father tum nang pipon lo kan si bene phong sami alang ni tum nang pipon lo podam nang nangli mo pen polo prangsi hot bangge 62% roilam dala yo 62 72 la pen 75% long pon la la si 75% long pon det pen aphi ako puthot nang le hapelo higher studies anso se kang tuyang de master degree kichari damji aphan koson atowar ma koson akrong kachini pen se ho Tamil Nadu huni mithang dak Karbi Anglong ma Assam state pen iribup san halloween South Indian long an kapurhi dam long ashar dak koson atowar ma ko mani nang kijapon bangdo ma ko koni nang thana bangdo ma mate koni inspiration son ben hadak ni purhi dam te lason thek dunji redunji po kamatha pen si Tamil Nadu an kapurhi dun long mala bang so puthak a journey than ponjima ola Tamil Nadu a journey pu damlo bute nili dagola khalong ge Charlie bom li tuma principal alang li sinili phanang than pon lo hada Karbi ge Charlie tum sitami do sitami alang li kai kita nili phan priority nang PO kapori ahut non sami thek thede bisami alang ni nang japono la pen nili second sem ahut pen si father nili phanang pu nang li kapori pa tanglo pute Tamil Nadu kalite Kerala si porhi du nang po Assam li porhi lo pute thegi istami nang la kaporhi a value sami nang jichini ni lo la khilo du lo pute nang li thek ta thek po la pen akachini sami ko sonji society long ki du nang jima laida chini po pa joine father nili phanang than lo la pen ni pai ni potum a sami ni tum hemi si purial dum sami nang ke chirab lu mesi Tamil Nadu an du long lo podam nang Tamil dan dulong an kapurhi dam ke podam nang la kaprek a stage pinak lo din dak Assam ben kaprek a longri pinak lo asidak Assam makar beng long da purhi lo Assam long da golakhat purhi dun lo la panako master degree hodan bang ke Tamil Nadu bang longri long si purhi dun lo South Indian long an asila longri ke thom podam nang dak Karbi long ma Assam golakhat la penan par ta dak Tamil Nadu la long thom ka purhi yang bong pen ta samet school ke charli japan environment ke minai ko dak bang se ke thek dam long environment ki minai plote Tamil Nadu long si thek dam long lo ko pipi ka che prek thek dam long hadak la pen dak la so compare lang dam lo potang te thanji mala so ka che prek ka puthak Tamil Nadu ke kapurhi a phan mi o people ma bote hala dak em ki thek a phan lang lam de kilu tuma sinang ka focus
เทคเทโลปุอีลีพันังจินี่เป็นจอลังนี่ตุมนางวอร์อีปีดุนจีละเป็นเทคเทโลปุองนางปาร์จับองอีนางปานิงจีองจีละเป็นลีตุมพันอินเทอร์นชิพปุนน practical ปุนนสมัยอาเคลุนางตัวปุนบอมจีละเป็นปูดามโลปเตละนี่ตุมอาดิมลองตามิลนาดูลองเกกะจงฮูบังเกอาวิกะจงฮูบังเกอาเวกะดูกะเวสมัยเทคเทบสมัยre exam chi to po la pen backlog le do bus me lang tum next semester nang chi to gon po la pusi ka do ka vita chi pa un po Puda manang non la kapor hi pen akaprek alain di puda manang hobbies lai hui ko pipi do ma kilun kekan punon mana kaprek cooking na thu punon ma dress modeling na thu punon asala bhai ko pini kapor hi pen ma kaprek long son ning hang ta do ma nili hobbies ke an han gi to ni ning hang o la pen ke thirang gi tha an par ke lun ki kan se ta mila school long college long ko pini program lo te start um nang hang po la pu kan dun se ta mila pu an ki thek pe ke puda manang mo penang la pula kitun ke dang hin asinon kachini pon thugang tunga bangala lo kolaghat ta nang li dolo Tamil Nadu ta dolo pandakar binglong ke lagi mithang hema si chido kok lo pongte la anang bong dam et pen hin ke kopi akhya tum kitun ke dang adish hadi labang sinang le phan ke kichuminai ining ke dok nai maning kang sama hem ta ala hem pen ang tan ki chodam long son hem ta nang cheselam mi sarpi sarba tum pen chorap mi pulason adish ko ni ke chulong la pasana puthak ta than pon di ma la ke pudam lo bote la ni tum hostel long idli dosa la puson nang piver anivang chuver ke la an chumi doi desta mi la min tu ni pen gi chu phan chumi sen ni lisa me kachali dum phan bor i lo ha da kasilam do ni phan muni te hewang ti ni pai to phan nang silam pilang pusta mi ni li non ma ke silam de lang jo charli pon bo la non la kichun ka do la hobby salong pen dam thoda akaprek bangge pudam thonang ingraji tumge pu aim in life badi misarlam non nang le ka porhi master degree tangat lo non akonon phd andon po phd and that pen ako akaprek ka porhi pon thuji phanda ning hang do ma matang te phd and that pen apilo tang te ni ke la so online se lut po ma la so pudam nang sakuri ba kori beta la so apos la so kang tui la son se klem pon ji la son ning hang do ma la so putha ke kopilo nilila jong si phd che patang unlu putang te kopini society long sa me akirap ke wangi phasni ni krem po nili aim in life ke la pon kang tui pi ke che thek dalong le pini asu je ta me la ka do ka we rada phansa me ale ki do la pe mi thang sa me ining kang samben ki klem long akam sinili klem pon po sinining ma tha tantela Tamil Nadu long porhibom un hod hadak dak Assam pen podamunang makarbi ang long pen bangko an hadak porhidon lapen hadak karbi ariso ejang atum dadoma laso puthak thang ponjima karbi pulang damlo pute karbi ke ave bon karbi ni tuma college long thege the pik sita me karbi amiana vela pen nili ni men ji register dam chengu sta me hala dak alang tuma main group cast thagre blo sta me nili sa me em chilong dam delo a phisini likapre em father tung nong chingi dam si ako karbi pu sitami Assam a tribe lo ni tumda pusi ako ni men kachi register dam thu podamut nang mopanang le pola dak international atum pen ka homri hom pat ke bang do Prodang te la son dak thak sinang tum hadak la students atum aphan jasamer la hadak school authority tum podamanang la father satum ponon sisters atum ponon sita la son India pen ang tan ka prek peni la son ke dam gi ju la son do manang tuma college pen manang tuma hadak porhi ra pera tuma phan pen o la ki ju dam la pen hai abhere ki dam ke corona aprang si poncho si than pon father blo nona pnli tum thang ta non mat connection ong lelang people ma pute arong ke ron chidan bom arong ki so tum stame do pumasi international ke nang pon pe sita mini tum phanla India dang kapuri dam phan ke pinang a department pen nang pon lo ajak tum phan ke lapu pun ha pusor ke shilong le theklong le pinang bo ha tum ka ninga rong pik lo la non ta la ni tum wang bom lo bisni arjulo la tum ajak tum shilong wang po la pe ajak thon Delhi Rajasthan la pusi alang tum internship lo ke pajui pon lo punang pon po Pate non kok charju pon thukang tunga bangge Tamil Nadu do boma hot
lapu hem aphan ko anang chingtung mane ingraji dangi pu ke homesick phedi hem hadak ke do thekte hem nang chingtung ra la son do hostelers atum hostels ke do tum ge asin nang lilong da lapu son do ma hadak do blong hon men tu si hem dam long ji mal ho pen kong dung atum hostels dung ge la son da ke tok do calendar a date chi siriat phedi lanar ni si siri pon bom ba lana tarik lana chiklo par bom lol anate hem dam long pol ante hem ret pe pu ben chitong dam long po lapu son excited do la sin nang lilong da lapu son do ma do nili sami pinang kinam cheng hot ke hem ching tung ulo pibama te nili phuda sub delo nge kar bielam sami ching king to sami ching ki thai delo sister to ang po nang okring no man nang medical amol po dam po pamelo hem ke ining bang chi matha thalo hem le do puson te kado ka we sami nang lang po la puson ching tung do nili ante hakonon kari thuji bang helalo hadak nang Tamil Nadu long porhidun bom un hot mopen pola percentage bat bom la sinon pudam nang la master degree kitang un hot ana bangke kona percentage pen la pen copy p a subject long sinang li pen letter kate distinction na son ke long pon do mala so puthak ta than pon chima hala dagni tum master ang dinglong ke every same sin tum phan a result ang pivet vet la penon fourth sem bang ke tu visi tum phan result ang pilang la si eng la mea chi close alang ni tum phan total all overall mark sheet nang logi la pen document san sami nang logi la si ka do ka we a percentage bang ke nili chithek long le lang ta la non la fourth sem result bang pivlo fourth sem result long bang ke la advanced academic writing pen Indian literature long letter marks long dun long long the subject hini lana fourth sem long ta letter ke mari do langda mo nangante la semester fourth semester do potang thala 1 2 3 ni hala semester ke thoma long bang kan letter ke mari do ma mante ko la hadak la sab la indeng ke thoma exam ke tok long bang ko son la nang le result la Indian ke thomang ta letter ke long sita mini le kwan tong ni ki long ni bai ni ne every sem no letter pang ni la pen pak thom an ke long dun long lo sita me a subject bai ni li ni nga videlo asin non nang lipuda manang non bang ke master degree bang atang adlo asin non master degree tang dat pana kaprek angdeng akang tu muchat kaprek align ka purhi thuji phanda ka chisik do maning ka hang do mala pen do pulotang te kona dalong sin nang ka purhi kopi align sin nang ka purhi ning ka hang so puthak thani ma nili la master tang det pen PhD ka porhi phansi ni ning hanglo sita me non amat ke entrance exam pipelang la me kaliti juna chik lupensi Arunachal University anparta Tejpur University la tumong sinili form chu jogdun Arunachal University long bang jogdun anlo Tejpur long bang ke jogdun long lela pulong te lasong deng ke charli dunje pan PhD ke charli dunje pan komane nang hanang ke guide pon bang do ma pudamo nang PhD pulong te pila philosophy of doctors posiki podi doctor of philosophy pudamo nang asila bang so kapur hi dam ji pan ko pipi hada ko ana kisung ji ko ana ki joji lapen ada isi a subject ni jasemet ke research hormu ni le kachina mateng putang te lage la sila bangsa thesis isi ki tok ji phan nang lipine ke chongwai long ma la so part cng la so department ma pudamona kaprek pri jam do la phd long ta jasemet thesis ke tok puthak la si copy line bang sinang li jasemet ka purhi pon kangtung nili PhD hin bai nili lan chini pa meka kala nili ada golaghat dun bama father sing nili phana motivate pon bom la pen nili pose alang tum ni phana motivate pon bom stami ko son pen ko pia thesis la pen ko pia course ko pi ang deng ko pia title ben sikeni ma nili thanks stami chini pa meka kala nili senior to masini likai kita hada campus long chitong lo ko pute kuson sin ang ni tum la hai ki tok lo la hai lo pusini cho arju pon bom di ti chola Sinon adusi na han kari pon kangtung ge lalo ke chingi thanda mo bihek la pen non master degree kan tang et analam penan pori machini ponong lo chingi chan ponong lo la sinon adusi ahesa benason bange lalo karbiang long ariso ijang atuma pan ndi la mi thangalong ri long ingni hop pen kapur hi atuma pan la pen ya katum ke penan ang dengele dun pen nige landa choklo po kama tha dun do nei la son pena jok masi ke porhi na tu ke paprang ni pan ning gang he tum ta do aya tum ga aya moret ki duk pen ta hai po ke ti kuk pen ta hai po ya tum bange ko pine me thanga ni ke chepa the mat kalili atwar dam peng pen porhi dun thake da tum la son kong dung atum do afisi ka chi regret thu ase hala son student atum phan mala son atum phan nang len pen copy a message pi poning tu lalo
ka chi regret sita me ili chi regret ta chi repeat tu te nang po chi regret lo pute la so ani chi regret lo ni chok chin de lo ni li un de lo pen ke li chi repeat pe de nang po la so chi regret pen ko son si ni li overcome ma de kapor hi ka bor iji ma ki tha ki phir puno business puno ada sami bor ipo nang po kapor hi du pick pen si pir the chok pet bu pe chok chi de ji kapre sami bor ipo nang po ili kapre activities chari pon bom ma bute la sami akira bang po nang tela Tamil Nadu long ki do hot pura mana hadak chiri thu phet la jo Tamil Nadu long do bomu na hot hadak la Tamil alam chari dun long mai tang si chari dun long podang te bisaralam ete theni pachini pani ma nang men ko pilo an chetlo ma pasani la Tamil alam la so pathak than pani ma pen ko an Tamil alam theng don nili tum hostel la pen college long kai ke sami English pen ase kaning je man nili chali dun tamila an set se kardom blote wana kam busi bu po nali anch elo ma bute subting la busi je pon po nang limen ko blote umpere ne po la po hai nili chali dun cha te mo pen ang li putholo hala Africa pen ta jerpi jerpo hadak pori rapet pong te hala tum ta English ahok lo hostel long English ning je po sita hala tum English pen ka prek ame thang language dulang bhatam la pen tum language chari dun long mai the ni ba on nili hala tum kai ke tami alang to am thang alam ning ji nili tum has English alam pe sinar ju sita mi alun ba nili tum pinangan chali dun lo alang itum lun kilo na ning hang upar lun sin nili tum chali dun chola alang tuma lun chari dun long podang ta sab so align ni hala Africa na tuma lam parji ma lun chom ji ma ta la salun bang ke ahir jume ke chala khalun Thanksgiving e chipelun alun alam thike kache we kache we mama shiva shakamamba we la bang ka hodak la Africa reng gi tum alun alam thilo gani jo ma humi me tang den ang linon ko aning arong pon pada monang dak nili bahawar kar biang long ta ka pa phinai homosti long pan siki dodun la song bong men tanon ke jo ha khelo dim pri dun long si jer pi jer po ka prek foreign country pen che long don ha tum alun alam the kilon dun long ko aning karong kon la so ke pilo nang ning karong alam the ko son ke express pon ji pachini nili ning arong piglo prang sike nili ni creator arnam phasi akiro paper piglo in life ahir jumiong dung nei pi pen apo la pen api ke ni pai pen ni poala ni tum bhan chepa dupi ni te pen ni lika porhi chepa kai ke sme ala ni tum na kabor ipi arnam na kardom pi na motivate dun la pen ni te akleng alang lista me kai ke sme ni phan phone ang call po nang li ko puan ki thek dun puan chari dun long la po la person la pen ni li dak ni li jirpo la pen ni li purial tum asme ala ni tum ni han nang motivate dun la pen ni teacher dum sme nang call pen ni li ning mathe pen ni li ning arong dun pura manang mo pen pupon pen dalo sita non adu sialong chithan pon dalo nang nangli sarpi nangli sarbra amen lapen nangli korte amen lapen tum dak hem ni silong bang ko an na phai do lapen nang pura manang osomarang bong pen nangli gakling sima aki bisi loma ma dawa ma labang saputhak pachini poni nili pomen ke mohen kropo lapen nili paimen ke Rebecca tarupi nili te do akleng si malin kropi ke nili ka don sila akibisi to pate hemi siang bong pen bang plido de la se non pura manang hadusi de ka chingi than ta por penang an lem lo yo la pen an na pornang chipi dun pota chorot parpik la pornang chipi dun pot to we si hem nge wanglang pen gari long ateng putang te train jo thom ni thom chi thap et si hem nang le la te lak pik ji ni tum da la son long journey dam lo tang te a train here to ga phita dam bon nang nak ti tian da chi feel da jo hemang le rock se ta de la an pors ta me ke la ke lenga por tang le la pornang chipi dun pot choro parpik lo la sinon adu si la bangso the leading site news nang ke lang dun a court injure do an phan nang hin ben kopi alam the si pachini pon kang tong la bangsalam ke laplo ili kado ka visame bori ponang po ajat akam liklem bisame pirthilong ke avar sa ajat liklem bisame ali ke do ili bori ponang po lapen jinghon se roi nang ji karbi jan lo bisame chilang sele de da thek thei bisame charli pon rapet bori pon rapet lapen banga khai phan lo bisame banga khai le pon pide nang ji alang ituma same idung irai le dulo putalang tuma same rapu nang ji lapen rapon lo pute charli pon long rapet po lapen thek rapet po ke